nih kalau mbak lagu untuk Nabi Muhammad makin iyo berarti lagu cinta. Sementara saya lambak lagu cinta makin pah kebai lagu nasalawat kan ini poroknya mana lambak lagu cinta makin kebai salawat ya tak cocok butuh maknana. Ya Rasulullah salam Allah salamun alik nih ke lagu asalah hamtum javahunggi jab jab tera mira sotai ting 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 ting. Oh bajar reng pada lagu kakiu biasakan solawat pagempang nyebut tak etere mengaku na orang lebur mun orang ini ketak banyak nyebut saya ke leburi makanya kebaik panggempangan sekejap boleh benajunan biasakan solawat nggih mun sampean tak bisa istiqomah buk tak bisa karena gula ben sampean kan lo pada ben kiai mun kiai kesakan tur kadang asal lo antasbih ijak le karo kaunjengan mulang kaunjengan selalu antasbih gula ben sampean asal lo antasbih marin pa itak bulan lu ya ada tal-talan tasbihna seten pun tenah ben mari maurib oh tabu mun andi anak kene ketika ngempun anak di kebiasaan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-izza, guru badan kaula juga guru ajunan si kesempatan mangken sami-sami hadir. Ajunan Semulja Kiai Haji Usman Abu Bakar, ajunan Semulja Kiai Haji Baihaqi Abu Bakar, bertakalib ajunan Kiai Haji Zainal Gusdur selaku pengundang. Bersetuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun seporah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat setuju si ampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Aparatur pemerintah secara istimewa sahibud dakwah wa sahibul manzil Ibu Jumaati Eli Susanti sarjana hukum selaku kepala desa Pademawu Timur beserta aparatur desa Pademawu Timur sangat beten kaula amul jaki, juga yang sangat saya hormati Bapak Camat Pademawu, Bapak Kapolsek Pademawu, Bapak dan Ramil Pademawu, dan juga anggota Dewan Dapil 5, juga Kepala Desa sekecamatan Pademawu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga tak kalep Kepala PT Garam, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dak seteja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Tak kalib jam'iyah solawat An-Najmi Junior sampun mimpin pamosan solawat areng-sareng mulai dari awal. Alhamdulillah
kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apangki alengki apolong dalam keadaan sehat langkong-langkong apolong ngakaula ajunan saat mangken ala kotoat manter tak karwa apolong itu mabu temor tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pekun apolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben solawat ben salam kak dinto raja pengarep semu ke kaula ben ajunan sehadir saat semangken kak dinto termasuk dari kelompok orang-orang syafaat tibi ajunan Gusti Kanjeng Nabi kalaben oleh syafaat tah Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dak ka neraka sama sekali. Ben kak dinto merupakan faidah syafaat. Ben Nabi Muhammad kak dinto merupakan makhluk sepertama kali abri syafaat bingkengan neng yaumil kiamah. Seterkenal kalaben sebutan syafaatul uzma utawa pertolongan Kanjeng Nabi sepaling agung ben sepaling awan. Ketika manusia ni kebingkengan epacekah yakhrijuna min kuburihim atau dalam redaksi yang lain yansiluna min kuburihim kal jaradil muntasar manusia kak dinto salah setarian kiamat epaceke boleh dari kubur sampai manusia ni kacepun ulama pada ben beleng nyalatak lapangan saampuna manusia ni epaceke akhirnya pas epapolong isitung tempat setempat kak dinto inya mai mahsyar la mahsyar kak dinto cepon ulama areh semangkin miliaran kilometer neka etarik etace epasemak kira-kira qadra mailin kira-kira 1 mil sehingga saja manusia ni keaperluan kalaben pelongalkan orang kafir saking dari tak kuat tadi kapanas bekto kak dinto nika sampai nantang dek ke pangeran Allahumma aghithna hatta ilan nar ya Allah sepenting dan kula penyimpang dari mahsyar alle dari mahsyar sabak neraka nomor berempat saus tak penapa ngaranya ku celep neraka padahal hadirin orang ni kemun mare masuk neraka pah yang kak dari neraka pah ialle ke mahsyar mahsyar ni kebisaan ngideh saking dari panas neraka berhubungkan neraka gilo tahu kalau king tahu panas mahsyar ya Allah aghithna hatta ilan nar sabak neraka nomor berempat apa kerja mahsyar ya Allah lagar sini kejawan ulama likulli da asyaddu da orang ni kamu ni tepan tak nyaman mun tepan ni penyakit aromasa penyakit ini penyakit si paling sarah likulli da asyaddu da orang ni mun tepan ni penyakit TB paling sarah tak kira mikir penyakit orang saya cetak pah ngucap ya Allah mun kayak cetak tak kuat haram alam atikop ya Allah jalan kok kerja kayak cetak haram sakit apa bukan nak kerja kayak cetak mun kayak cetak tak kuat diberiin kayak kiki ada semalam tak tidur Allah ke TV tetangga tak pemilu Allah nanti lah dengan gelap boci nanti lah dengan kandil cermat nanti lah dengan berkah pegel Allah ya Allah haram mun kayak kiki kan lo kuat ya Allah kerja kayak kiki haram lah sakit selain boy kerja kayak kiki kok bu malam ya lebi Allah iyo go sakit ate aduh kapan sakit ate pah ngucap daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini ada betul lah likulli da asaddu da penyakit apa seikhlas setempon ikhlas ini pasti arum masa penyakit sepaling sakit keng bulan tak tahu kasakit selain orang-orang kafir ketika mahsyar ni kepanas ngalkal pelo aghithna hatta ilan nar ya Allah keng tak kuat kapan mahsyar jala areh bedes ada bu qadra mail bedes ada bu qadra dhira bede kira-kira 1 dhira sekelan dari cetak orang bekto ni kehadirin pelona bede tabu bede pelona ken bauna bahkan cepon ulama bede sing tekellem ke pelona tapi bekto ni tekellem bentak tekellem beni tergantung badan beni pada beni kantoh tergantung amal beni kantoh nyaing kan tergantung badan mun serenjeng selamat mun sepandak tekellem mahsyar ni ke beni tergantung amal
Beni kapan rinjang selamat pandak tekan lemun dayang kok tekan lembik tibian. Cakla. Kok dia sepandak karo orang ada. Bah, mun ngena lanceng, mun pangaterona lanceng. Wahahaha kakiyu. Kimun ngena lanceng gula. Jangan ya dek ya. Minta pasalamat saja manusia bingung, minta tolong ke pasir hadirin. Pun makin kuleban sampean atau karben ring malau emade jenolongi. Orang ma berak beci, orang ma temur insyaallah lebur. Bukan engki itu jadi kan sini tak kira beci kapi, tak kira seneng kapi. Bener. Esoro seneng kapi, tak bisa. Esoro beci kapi, tak kira. Maka nampian cek samaksa untuk ikeleburi orang, tak kira bah libur kapi orang. Oke, tak usah samaksa, lah biasa boy. Kalau jar wajar boy, tak usah kijeng aja. Tak kira libur kapi, lo bisa. Terus ini dia fokus bi orang. Pian make laku na ijaga ada rumah. Sampai ni ukurna syariat, kong cang syariat tepat ni kalau laku. Tak usah mikir bi orang mak ini lagi fokus. Make laku na sampian tengas tiada rumah pakun benda sebeci. Karena cakap pun ulama, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, walakin ainus sukhti tubdil masawiya. Orang anilai cuba bentak cuba kesampian beni tergantung laku ada sampian, tergantung ati na sa anilai. Mun sa anilai ni ka ati na beci, maki bener salah sampian. Ing mun orang seneng kesampian, maki sampian klero pakun ebela. Nabaca ngaten. Mun naten na beci empian ke masjid, ya pele cak ke masjid keng mata uruku na pola nanyar salah. Nah, bejeng rumah tak teman ke masjid dan sakade le itu kuito laki nah klero. Tak bisa. Makanya cabun Imam Luqmanul Hakim sabiasa jong sabiasa. Sepenting imshi fi tariqillah ulang tubali ahada. Fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. La jalan Allah tak usah ring telingan kalau kada jaga berak ke timur sepenting cocok ben syariat. Orang je pasti beda selebur pasti beda tak lebur. Polamba napa boleh gula ben ajunan. Kanjeng Nabi sempurna banyak sebeci kan. Kita kanjeng Nabi kurang napa. Tapi seloto aten tak anda ke bagus nih. Jelas. Kuleban sampean ni kepelian, saya baca ni ke saya. Mun teti orang bagus, seloto beci. Mun teti orang loto, si bagus tak seneng. Kan sini kalau biasa nih kan. Tak usah asa maksa, sama biasa boy. Makanya Imam Luqmanul Hakim lambok teman ngetes, kaki dong mun tak percaya. Ce orang je mun keng norok colok ngoreng, tak kira tepat. Mayu bukti akhirnya, mayu keluar gitu baca dia ditonton. Dapat gede je bah ngocak. Ime tandik lako kami iki pemungkin tonton aja dan lain. Salah cong. Tempat cong, numpak peternak. Colon ke dia boleh, ngocak boleh. Bu tempat kapap pantai kayaan ang jipap ang ipadurat pah anang sinumpak. Salah boleh cong. Toron cong kok si onggo cong bapak ang si onggo colon terus. Ngocak boleh orang. Mbo tempat ke bapak apa pah numpak ke tibi anang itorot. Lero cong onggo cong, onggo kapi. Colon terus ke dia. Ngocak boleh yang lain. Tandi otak ngaraja jiran ngaji tempat ika dua ya. Salah boleh cong ngarik nyari gala cong. Ayo tekol pacaran ada. Tak bisa menurut di ngoreng ni kalau baca dan seni. Imshi fi tariqillah. Tak bisa gula ben sampean ni. Tak kira cocok kapi, tak kira beci kap. Kau lihat dia sini cara menyaku seneng kapi banyak sih beci. Bang ucap beci saya tengah ada. Pak tempat kejanda sih ngucap kabin bi kok macam-macam. Oh. Jadi dia nak makin lebih cek ngucap enggak ada iya. Terus pan kok mulai aja. Isoro seneng kapi tak kira, isoro becik kapi ya tak mungkin ya berde selebur berde sedang lebur. Ya gula lo sama maksa lagi, nak gula cara bagi lah nih ya kerja ya nyanyi man gaman. Ya orang kesukaan, si seneng kesukaan nguncang, ya tuh orang nguncang. Selok seneng, ya masa tak jonceng aku kan. Tak nis. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi masa dalam keadaan panas,
dalam keadaan ruwet, dalam keadaan ta'uning minta tolong ke sera. Nabi Muhammad asojud da Allah. Sataja umat Nabi Muhammad giring panyimpang dari mahsyar ki bada kamizan hadirin. Dan ini hanya Nabi Muhammad, cuma Nabi Muhammad sebisa nih. Dan Nabi Muhammad maka ada kaula ben ajunan sebagai umat Nabi Muhammad eki beda kamizan tempeng sataja amalah makle tuli ipangki saya masuk aswar keben saya tak selamat tempeng amalah ipangki saya orang saya masuk ke suar keben saya celaka saya selamat masuk ke suar saya tak selamat torot Nabi Muhammad kak dinto asojud pole makle umat Nabi Muhammad saya masuk neraka nek burung makle pada masuk ke suar kecukan bi Allah. Ketina apa jawab Allah dalam Al-Quran? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah apa asau seepenta Nabi Muhammad sepenting atena Nabi Muhammad ridho lega jember bi Allah bakal paringaki. Sepenting Nabi Muhammad ridho minta apa saus? Qur'atina Nabi Muhammad jember nyuonan apa saus? Napa jember Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adabu wala arda wahidun min ummati dakhalan nar dan kula tak kena jember mungkin beda situng orang dari umat dan kula saya masuk ke neraka. Karena mungkin hanya umat Nabi Muhammad cak ku beter pakun selamat. Amin. Baca kanjeng Nabi saya ajabu syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat li ahlil kabair yang baakina ke orang-orang setu sana raja. Setu saraja napa na boleh tu sakene. Setu saraja yang berkelaban syafaat min ummati dari tang umat. Aneka sebab pikiran bulan berdebuntong min ummati hadis nikah dari tang umat. Mun ngaku umat make khulil yasin tokang. Be ya kuwa umat di Nabi Muhammad nih keseta ibangki. Mun karo ngaku santri sa keselo tau. Be ya kuwa santri nih keserepot. Mun karo ngaku anak foto na bujuk kapi tokang be iya ku anak foto bi bujuk nih kasih lo temu bukan beda orang tergadeng engkau kena di bujuk anu engkau pak toron di salajen engkau 5 toron di tang menjadi engkau apa aja kak enggak cow ya poton nih kanya mana karo ngaku tapi tak yaku mun karo ngaku siapa makilah hulil yasin mun karo keng ngaku noleh gula ngabala gula nih kamu mungkin beda amain bong sombongan keturunan buju empian saya hadir nih tak kira beda cusemak keturunan buju tempeng khulil yasin sapora mudah pada main bong sombongan deh mudah pada main bong sombongan nih bengkalan nih beda buju nyaman ke muzaki buju takolong ke muzaki buju takolong andi kot nyaman ke sohe nih kak beda iting compok kohurna gula dari buju sohe nih ke comadu toron hadirin beda si du toron di buju ya. Kula ni kering dutoron di pujuk soh ini katoron sekalian kasabe toron pole pah karoma kula. Hai hui kaki jebok. Kita dutoron gula. Malah gula mun terus satoron gampang tinggal eksa sabe ini kan langsung satoron gula. Yang kijak dengan bujung yatas ini kan. Ni babana sabar ni babana boleh Roma gula kan dutoron ke gula cocok apa anda yuk Allahumma sholli ala Muhammad. Pasir budian orang-orang seebek tibi Gusti Kanjeng Nabi ni kan pasir budian orang-orang sebekal syafaat tibi Nabi Muhammad. Dan gula ingat ke situ hadis beda hadis ada seorang bedui kak dinto atanya di ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sebagian riwayat itu wakini ke sahabat Sa'ad beda saat jabu nikah badui ketika atanya dek Kanjeng Nabi ya Rasulullah mata sa'ah bila kiamat Kanjeng Nabi ini kalau jawab tapi atanya boleh wa masta'adatta laha kakek ini hanya tanyaan kiamat siapa pagi dari kiamat ya apa kakek siap apa kakek apa jawab nih kak lastu bi kasratis shalah wa lastu bi kasratis syam dan kula beni orang seahli apa sunat dan kula beni orang seahli apa jeung sunat ya Rasul terus apa saya yang dalaki nak kakek tanya kiamat hubbullah wa hubbu rasulih situng lebur ke Allah dan lebur ke ajunan ni kebi kula si andalaki untuk ngadepi kiamat kanjeng Nabi bahadabu anta ma'aman ahbabtah
kaki bekal epapolong ben orang seekaleburi kaki artena kalau ben amudal cinta dek Gusti Nabi Muhammad kau leben ajunan bekal selamat kau leben ajunan gak dintoh bekal iako umat kau leben ajunan bekal paringi syafaat amin sebenting lebur dek Nabi Muhammad keng di ulama hadis nikah pas IRTS nikah wala taghtar bi qawli man yaqulu al mar'u man ahab bi ghairi an tattabi keng sampian cek sampai tertipu janganlah sampian tertipu dengan ungkapan seseorang akan bersama yang dicintai ketika sampian tidak mengikuti orang yang sampian cintai tetimun karo ngaku cinta saya tak uning tetimun ini kapan kuda dari produk Nabi Muhammad pah isafaat sih punten kudu beda buktena napa buktena kudu norok lalampan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karo ken ngaku lebur nih kapah langsung masuk surga hadirin maka kemudian nih kemikiran kafir ada saya masuk neraka masuk surga kapi tinggal amudal ngucak lebur bi ghairi an tattabi mun sampean tak nurut dek Nabi Muhammad makelah ngaku lebur makelah ngaku cinta budian nih kata kira terima makanya kau leben ajunan amolot kau leben ajunan mangken hadir napa mek kutu beda molotan biaya na beni tak raja molotan iku beni tak payah beni tak lesok pentahun beda aki tiap Roma beda si amolotan bi lebih enga emature ni kemun berkat ya Allah cak kula teman mangkirok Facebook emature beda seberkat ibri isop lukan tungi dengan beda berkat ibri ijam pote tungi dengan le kula mikir melo atamanco ajem ki syuting pan molin teng jam pote jam ila beda bareng mature cangkul beda berkat pane pekol tegala buah kentang tangkir yang maturu mak jengaju beni tak payah pun tahun beni tak puluhan juta apa napa mak amolotan hadirin ternyata cepon ulama orang ngaku cinta nih ke kutu beda bukti telok mun tada bukti telok makai ngucap cinta nih ke percuma budian tak kira yaku bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panapa si telok nomor situng mencari kengat nedeki si telok nih kak ulama ada pak setelok nih kamu tunggu-tunggu sajam pengajian mari kol 2 marin cocok ya kok dia setengah jam kelihatan mereka dia kan kok ongguan kuat sampai kol 2 siap tujuh sampai kol 2 siap adentek sampai kol 2 siap tak mulai mun tak kol 2 dan tek kol 2 anggu lagi ngali aku betul-betul ke dina lagi ngeliat karang mimpah ke bedung didik edang sebenting kan iberi magi didik bu talangkong ni kapamulya kada kan dalam pikoten jadi ki sepeda apa nih ya talangkong ni katraki nih kan Allahumma sholli ala Muhammad. Panapatan tegau leben ajunan cinta, cinta napa punten? Cinta. Panapatan dana cinta? Perhatikan sepertama bikasrati dzikri. Orang mun ngaku cinta nika, pasti orang cinta nika banyak akan dikasih cintai. Oke. Orang ini kemuntro orang ngalebur kenapa? Kuda buna. Mun bur lebur nak bekoh, bentoju bekoh saya kan. Orang ini kebun bur lebur nak lampi bentoju ya lek kaki je kainnya berapa meter. Ya tak grup na sampean cek hahu-hahu bu. Muntangkan ceri di macam saya biasa. Tekku tangkan ceri tekku. Ten saya biasa kocah celeng mak kocah celeng mak kita lo tahun tak salin dek ring tahu dia. Bedangki tak kin kombo kotor selpe deh. Budak berdering acara mandi babai kocak budak kan Allah budak kok minta tak kok gini beler cah tak nyamanan si budak dia bu yang kijak gula mun mandi ni kata anakin andokan dia tak baca di pakai seram ceng samar loh itu antar atau lo bentak atau lo ada yang tahu nih
Tak langkung kita mulai gini nih. Salah ndak ada dia. La haula wala quwata illa billah, berkat ngalak empat ya Allah. Bu Ebun, tak langkung teh ngali nikah. Tahun datang saya ngajak onjong boleh bahaya nih. Setelah congoco ke saja mau berkat ngalak genempak. Ya tabu. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang nikah hadirin mun cinta da ajunan kuste kanjing Nabi pasti banyak nyebut asmana ajunan kuste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membian makin kan untuk abuk yakini kesambian. Membian lengki mulai gelak ki buru mancung mau solawat ala asrafil anam. Mantar tetia bukti bahwa kau leben ajunan kak dintukeng cinta da kuste Nabi Muhammad. Amin. Mangkana gula benajunan ipakon pakhusuk ketika mau solawat ala asrafil anam tak langkong mun tempo na maca solawat ala asrafil anam cek pun orang Bangkalan asarakalan tak langkong cek pasibu kalaban perkara-perkara selain mun tak uning saya ibet cek sampian mbian ni kay labah metem sanika mi polangit cuma kicung mancung mangkana gula katuni ka cek saya na seneng dadi berkat ampun isedi aki sanika ampun dadi mbian ketika mancung diburu tak sibuk karena bade sebagian Bangkalan ketika solawat mancing ini ke pahi perengaki nasi pahi keluar pahi cercer selala epa keluar pagi epa torok kasih mancing jadi saya macam solawat benih kalau macam solawat sambil nyelir nasi ya Nabi salam alaika ada sambil jeling mun cukong kene epa jalan cukong kene epa jalan kapan cukong raja pahi sabe ngebebeda yuk aku teh tersinggung ya sing muslimat dan roh jadi mungkin kutu ipa keluar ketika macam solawat ala asrafil anam tak langkung cak ganggu kau orang saya macam solawat lah masuk ke tengah sini ke ceri-ceri tak nampak cak sampai ceri-ceri kau orang saya macam solawat jelas apa-apa hadirin karena ketika macam solawat ala asrafil anam kau leben ajunan mi ipakon mancing anapa karena Nabi Muhammad hadir gak kantok makanya sigot solawat ketika solawat mancing ni kata apa dengan solawat selain Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad menyebut nama tabah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ngakui alaihi tapi ketika mancing beni ala Muhammad beni alaihi tapi alaika ni keajunan ni kak dinto Nabi Muhammad ni karabu gak kantok coba aku tak kakap dia ke sedomir lah ku tak akan kuyak saja ketika solawat ma ra'ainal isa'anat bisura illa ilai akka wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika bani alaihi bani ala Muhammad alaika ajunan ni kak din makanya ajunan ipakon mancing kuna mada pak iman gak dimantak langkong mun tempo na solawat ala asrafil anam cek somet di mercon Nabi Muhammad rabu kapan mancung sallallahu ala Muhammad buar kita usah Nabi Muhammad saya rabu marabu kiai boy kapan depak katanan pahi perengaki mercone tak tapok kira-kira nggih jadi tak langkung mercon somet tapi deki samarina solawat ala asrafil anam beda boleh solawat ni kapah ipasangi taleh pah ibri ibecen ibri canteng pereng mangkok sarimi kerupuk kapan macam solawat pah harbuan sarbu becen ben mangkong kanjing Nabi eporop mangkok dan Nabi Muhammad ni karabu gak kantok tapi rabuna benih secara fisik tapi secara nur makanya kuda ben ajunan tak oning nur makanya ajunan mun kanjing Nabi pas rabu mun nak bulan mulut kan tiap tempat asarakalan kapi macam solawat macam kapi mun pas sama turun dengan asarakalan satu sebikit kanjing Nabi pah lengan le lo pentung kanjing Nabi ni kah si pentung ni kah penceram tetapi bulan kanjing Nabi ni kah hadir beniapan solawat satu sebikit pah kanjing Nabi ngalle cek pun ulama seni ke contohna nur ni tidak rem macara rabuna etanian ngak makin coba bisa sampean beri imang kok saya ibu biki
Mangkok sebikir keselene aing kap bibit sampean. Ketika rasa dia beri aing coba tengah deh. Tiap situng mangkok pasti beda are nah. Sampean pas ada bu are itu saya bu. Pakun situng are. Keng mun mangkok siapi saya bu. Pas saya bu ni ke beri aing kapi tiap situng mangkok pasti beda are nah tungit dong. Jelas. Senika cara dia tengah cahaya nih karena enor ampun benih fisik. Pada ben malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir nih ada bendung. Maka nampian cek ku betir tak abangki. Cuma bu temor nih kemaki pasalak ku beda orang mati 20 orang. Pah eko pura ki abaru. Malaikat tak kira bendung. Marrab buka. Tu dijawab cong aku dengar dia banyak orang mati kok. Gimana pak? Nyaman orang magilah. Tuh sana banyak, maka kita bisa jawab tulisan le mereka. Punten ada bendung hadirin. Mangkana kau lebih najunan untuk nyebut asma Nabi Muhammad. Semakin nih ampun mulai menyusut. Nama-nama Nabi Muhammad nih makin ampun mulai jarang kau lebih najunan. Mun tak king tempat-tempat saya makin lah mulai tak keluar. Mun lambak makin lagu nih ke lagu Nabi Muhammad nih kak. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang masa. Kan bodi lambagi. Abadi senika boleh. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, 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 marilah. Tambahkan sedikit sampai kula teman mireng jabuna guru Safruddin Martapura lagu yang dulu dibawakan oleh Arafik nika lagu nika untuk Nabi Muhammad lagunya lagu dangdut yang mempopulerkan Arafik seaga bayi lagu nika lagu ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Nih kecepon saya maksud kata guru Safruddin Martapura ini penciptanya memperuntukkan lagu ini untuk Nabi Muhammad. Rambutnya yang panjang ikal dan bergelombang. Nabi Muhammad ini rambutnya lanceng lek balik ke topak tak lurus tak plek kepada benring Papua kes. Pas isurbani biru. Bagaimana hatiku tak merasa bangga orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Saya berbudi bahasa ini kan Nabi Muhammad. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh bahagia, aku bahagia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Yo bemangken pepe pepe kalumpang bibir ceruk saloni. Mi semadu korang akebayan cukemi. Nih kalambak lagu untuk Nabi Muhammad makin iyo berarti lagu cinta. Sementara saya lambak lagu cinta makin pah kebay lagu nasalawat kan poroknya mana lambak lagu cinta makin kebay salawat ya tak cocok butuh maknana. Ya Rasulullah salam Allah salamun alik. Ni ke lagu asalah hamtum javahungi jab jab tera mira sotai ting 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 ting. Oh baca reng pada lagu kaki. Atau boleh pampentong di sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ejak repot kudu ben sampean. Terus kada.
Korla Arab maki apanya ku solawat. Ilmah walau jabal khatir. Allah Allah. Aja lagu cinta keng ca Arab yuk. Khalili suwaya suwaya khalili. Astaghfirullahaladzim. Aja lagu cinta aja bu. Keng ca Arab. Ifrah ya qalbi. Allah. Ya gue lemang ke Facebook, gue dereng matura, wawancara ibi ring Arab. Wa bihadza na'rifu anna dzalika kullah. Jangan ring matura. Amin ya Allah. Kapan Arab hanya kudu ya masalah keng sampean kebetulan pelak ca Arab, selake abid Mekah, sibini abid Mekah, pelak ca Arab, nyaman sekali, menatokar rumah ca Arab. Laki bini nyaman bi tetang kene kocak, jak muni made jemi tak soki ya kana, cok benar istighosah itu. Sarwa. Biasakan solawat, pagempang nyebut, tak etere mengaku na orang lebur, mun orang ini ketak banyak nyebut seeka leburi. Maka nak kebaik panggempangan, sekejap gula benajunan biasakan solawat. Nggih? Mun sampean tak bisa istiqomah bu, tak bisa. Karena gula ben sampean kan lo pada ben kiai, mun kiai kasa kantor kadang asal lo antasbih. Ijak lah karo kauncengan mulang kauncengan selalu antasbih. Gula ben sampean asal lo antasbih. Marin pa itak bulan du. Ya ada tal-talan tasbihna. Baik ibu ke pasar, cecer pan nani cukup. Maka umpama tak bisa kau leben ajunan ketika andi keistiqomahan seten pun tenah ben mari maurib. Oh tabemun andi anak kene ketika ngempun anak ni kebiasaan ki sholawat. Ya itu opo tak iya dah mata itu opo ingat sampean nyusup berber cek nulen na bulan mo ka bulan ceramah bah anak nangis mangka na guna bah ceramah medem deh hadirin hadirat yanten guna senikah hadirin hadirat sejak cermet gula anak ang langit deh anak ang lamari sinyo sungit deh kalau pahit tak beli ke bedan deh itu orang tini beda aja deh hokko kule depak ke rumah oleh 2 hari juga kun kere pekeran benih mikir dak remu kule ya Allah njok tang mata cek jelas sesengat ngeri cekeh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad para milagak dintoh manter lesan kaula ajunan seperti lesan-lesan sebiasa zikir apa iya seambu siapa ini kucang ya makan lo itu kucang leceh merah ke ada ya oh jatuh pak kering apa di nari sebel deh oh ilah tokar di nak untuk banyak salang langa Mumpah yang mbak mulen dek kita usah to karek kelecek begur tak ninga gulim. Ila to karina. Suruh mule tak mule. Pon bertung nih kah. Nomor 2 hadirin. Panapatan dan kauleben ajunan kak dinto. Eko cak cinta orang cinta nih kah pasti mau berkorban untuk orang yang dicintai. Jelas. Coba kita lihat bagaimana sejarah nabi-nabi terdahulu. Ketika Nabi Ibrahim
Ita buaki sareng Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim. Akhir bi rajin epakon araji pole. Sareng Siti Sarah epakon araji pole. Siti Saroh. Hingga matudo pada Pak Sarah. Ada sini kan tuh nih. Maisuroh, Maisurah. Saniroh, Sanirah. Satiroh, Satirah. Bagi laki ada Abdurrahman, Abdurrahman. Abdurrahim, Abdurrahim. Ibrahim, Ibrahim. Muhammad Khalil, Mat Halil. Keng mun samu lo tanto Pak kasih soki cak oncengan kol 2 kol letung lah aselah. Cak kol 12 ikut teg bidana cek ke kon kakuan. Jadi sebiasa nama ta'an. Lagi ada tengoleh berkat arbu ben anak saya ngambek berkat aja. Dan nacung jadi hulina kok benih ke ngalak yang terus tahu esen ibu kapa hebito. Kalau nantar ke pasar, titi pasar sih kan dele kon kak tuan raja tahun sekinun naik. Arab apa bu? Haram seti adanya letek kai. Berde sampo sini kan? Iya banyak aja. Ada sing ngaku ah. Tambah bengkalan saya serang. La haula wala quwata illa billah. Bu kelebun pamulai kada beri berkat ni. Nah. Oh kesokan sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun telok ni kehadirin kandi bi kaula ajunan. Nomor 1 kaula ben ajunan banyak nyebut. Nomor 2 rela berkorban. Nomor 3 norok bunte orang sandi sepat telok ni kemudian bekal iki babi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad manter tepa kaula ajunan. Amin. Setuju makin saya kelakon ni. Saya sombong aki, setuju saya keluar puluhan juta biaya makin saya ada manter tetia bukti bahwa kaula ben ajunan cinta dak Gusti Nabi Muhammad. Ketika cinta manter kaula ben ajunan termasuk orang saya bektah, termasuk orang saya iki babi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mula Kanjeng Nabi sengeba, mula Kanjeng Nabi saabek tajak kubater pakun selamat kaula ben ajunan. Orang ini kemudian fakta kalau ben syafaat budian tak tanya akitu sana. Eka faidah syafaat. Orang nikah beda neraka ampun keng mun syafaat Nabi Muhammad. Burung saya masuk neraka. Yang kes ekala iyo ke surga. Napa boleh sikilo ke neraka. Seampun neraka kalau ben syafaat niki bisa yang kes bisa ekala isa ke surga. Manter kaula ben ajunan syafaat kak dinto ekaulia. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mun beda sing ieu kak. Mun beda sing ieu pakuno coberno. Kula macet ipalengaan ni kak. Wah iki beban ambulan kula. Macet di pasar pelengahan kula 10 pagi kula. Minta kuno iban sepeda tak alum. Kuno iban mobil kiai. Lo bisa macet kawan lagi kiai. Paingi bagi ambulan. Ingin cuma ke puskesmas. Selain mobil cekak karo kula lo lebat biti dia. Beri jalan. Minta ibin jalan jak ngoreng mayit. Sebenarnya dalam almarhum ria. Kula kejak ngetek tak kok bini boleh saya kentek. Kula ngalak tasbih apa sula ibu cacak karo tuana Petra sula ibu cebi. Ibu Allahumma odi Allahumma odi Allahumma odi Allah. Alhamdulillah sing malam depak karo ma odi ongku. Bah. Sacara merenya kujerang kong nabi kaki bu. Max. Make karo huli dia sin mun bedana ambulan orang tako. Tetapi bini ajling ho lila ajling bedana nik. Pada budian make karo orang cuma buking mun singi Nabi Muhammad tak kira yang malaikat kan masuk. Sepenting sing ibu Kanjeng Nabi tak kira ete ngali sampean ete ngali Kanjeng Nabi. Amin. Kon mencer ibu tak akapi sampean di ambulan. Yemi amin ka ada minta iki ngaki gendho. Oh banda iya pun sakinah. Maksud ta manter budian ibu tabi Gusti Kanjeng Nabi sehingga kau leben ajunan kempang pada ben kempang aku saya cerita iki ambulan ki purun. Demikian segelas info. Orang yang ngunjang boleh. Ajak gula gilo mati ya. Ala ko orang ngunjang boleh. Keng tak langkung ni kecuk ngunjang kia mun ngunjang gini.
Kalangkong munik kiding bertentar boleh gula tak entar gula ko. Gula la pidato boleh pat zoom boleh bat HP gula ko munik kantar boleh. Pon sagak ditok sanau sambil kerja menter beda manfaat lagi. Seporah bentak lakong dan gula nyon eti langsung gula nek ampun la identik di tempat situ ngah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.